Assalamu алейкум, Каракол Кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин мекендештер, Каракол мал базар 9-ноябрь кой базарына келип калдык. Козу, кочкор туугандар, кой бааларын билип берели. Сиздерге кызык болсо туугандар, моюктарда козулар бар экен. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Эмнелер бар? Койлор бар, кочкорлор бар, козулар бар. Нормальный товар көрсөтөйүн. Көргөзөр четтен моюктан. Мооларды айтыңызчы биринчи аба. Мооларды 15тен берип атабыз. Койлор. Мо козуларчы? Козулар 2 тиш. 2 тиш, козулар, Козулар. Мооларчы? 2 тиш. Иттер өлө соң барчы. Сон кене шоколад кене. Могу шоколад кене. Канча экен бул? 13тен берип. Ургачы. Ургачы туугандар. Бу канча экен абы? Сатылбайт дейт. Мына туугандар. Байкебиз жакшы бир койлорду көргөзөбүз деп. Көргөзөйүн деп баратат. Арашандар баба. Ия. Эмне линия я? Так, баалар качадан болуп атат? 100 миңден деп атабыз. 100 миңден, 75тен берип атчы. Козулар, булар, 75тен берип аттыр туугандар. Миңден да өргө койгон. Линиясы кандай болуп атабы бунун? Арасында широкий, Кораблевский бар. Кораблевский бар экен. Дельфин бар, 80 бар. Дельфин бар экен. Каякта болот я булар? Түптө мынакей туугандар. Дагы эмне маалымат бере аласыз ушу Арашан боюнча, ушу койлор боюнча? Булар эми светлий да. Бул азыр талапка жараша ушулар да. Разрез карасаң 5,5 айлык эле коз болот. Болду. Бүт соответственно булак. Жакшы. Мына туугандар, кимге ушулар кызык болсо, телефон номерин алып беребиз. Эси менен чалып, сүйлөшүп, байлашып, толук маалымат алсаңыздар болот. Телефон номер айтсаңыз. Бир көрүп койгулам дечи. Ооба. Булар телефон номер айтсаңар, балким чалышат аба. Кызыккандар. Караңыздарчы туугандар, мына сыңдаңыздарчы. Кандай экен комментарий жаза кетиңиздер. Базардын алды болот. Базардын алды дейт. Мына жаш. Караңыз. Жакшы, мыкты экен. 6 айлык козлар дейт. Мыкты экен чынында. Номерде Ооба. 0730 96 30. 730 96 30 номерине чала берсеңер болот туугандар. 100 миңден сурап аттыр мына. 75 миңден бербей атабыз дейт. Миңден деле өргөн негизчи. Базар азыр мындай ушундай аябай көп бир сурап атышат да ушу 75тен. 75тен сурап атат, Аябай талыкпайчы. Мынакей жакшы. Туугандар, кызыккандар чала бересиздер, мейли аба. Ассаламу алейкум. Жакшы. Каракол Кабар. Мынакей туугандар. Кочкор сурайлычы, кочкордун баасы канча экен? Канча экен кочкор я? Канча тиште бул? Жакшы. 90 миң сурап туугандар. Мынакей. Бу коздар качадан аба? Эркектер, Ургачлар бүт. Бир эркек, 9,5дан дейсизби? 10,5дан, Жакшы. Жакшы экен туугандар. Мынакей. Козу аба. Канча экен бул? Сатылып кетти. Канча кетти? 8,5. 8,5 эркек, Бычмак. бычмал, жакшы. Канча экен бул? Койбу? 30 миң дейт бул. 30 миң. Бул койчу? 18. Козу го бул, 18 миң. Ия. Текен канча экен? Текен 6га берем. 6га бересиңби? Тет кичинекей козучу? 11 деп 11 дейт туугандар. Жакшы. Мынакей. Бетмен. Ия, мынакей. Ага, канча экен бул коз? Ия. Коз канча экен? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Баас айтыңызчы, баас. 12 миң, Мына туугандар, коздар. Бул козучу? 11,5 дейт туугандар. Сонун козлар бар экен буякта дагы. Булар качадан болот баалары? Эркек козлар 12ден. Эркек козлар 12ден экен туугандар. Мынакей. Жакшы. Алды кой канча экен я? 17бі? 17 миң дейт койду. Салам алейкум. Канчадан экен булар? 18'de. 18'den deyip tuğanlar buna mol.
Tuxumu жақсы qo'ylar ekan. 18'den deydi. Ama kaçadan tekeler? Teke. Buna bu 8.000'e, bu 6.000'e. Bu 8.000'e. Bunlar çava. Bak 8.000'den de çıkar. Keçikler 8.000'den deydi. Kaç eke devam oğuy? 10'dan. 10'dan. Kozlar sırayı hiç kozlardı. Ama kaçı da mı kozlar? 10'dan erkekler mi? Kaçlar. Karakol mal bazar. Жақсы bir söz var arkadaşlar. Koy kaç eken hava? 30 bin deyip babaydı. Жақсы eken. 4 diş koy eken. Bu kaç hava? 25 deyip. Qaysi qo'ylar ketdi baba? Assalomu alaykum. Qaysi qo'ylar? Buna mo qara qo'y ketdi. Bu qara qo'y, Mo qo'y ketdi. o qo'y, Mo qo'y ketdi. bu qo'y. Mo qo'y ketdi. Qanchadan 13 dan. 13 dan ketdi. Yaxshi. Berekesin bersin. 13 dan ketdi tuğanlar o qo'ylar. Bu qancha ekan ovoz? 11'den beremiz. 11'den beremiz deydi. Erkekler mi bular? Urgaçı kozları. Urgaçı kozları 11'den beremiz deydi tuğanlar. Assalomu alaykum. Çok. 11'den beremiz deydi tuğanlar. Assalomu alaykum. Qandaysan? Yaxshi. Bu qo'y qancha ekan ya? 16 çarpı semiz kene yaxşı. Uç 9 çarpı 9 çarpı ketdi. Bu qozlar qaçdan ya? 12 çarpı. Ya 12 çarpı. Bul paralel öşöten. Urgaçlar mı? Eki erkek bir urgaçlı 12 çarpıdan deydi. Onlar çarpılı qozlar mı? Yaxşı. Bu qaç ekan o? 17. 17 deydi. Bu qoz 13'ten sırada oldu. bu erkekten qoz ha? O erkek kozlar. Erkek qozlar 13'ten surattır. Yaxşı bunaki. Bu qoz qancha ekan ya? 15. Erkek be? Urgaçı qozu. Araşan ne? 15 deydi. Arasan ne veresini. Linya deydi. O qo'y qancha o bu? Qo'chqor ekan bu, he? Qo'chqor 28 bin surattır. İyilik buna. Bu bası çava qancha? 25 bin deydi o iyilikti. Yaxşı ekan. Bu qanchadan emi? 25. Qo'chqor qo'y. Ha, iyi kozlar. Qo'zi qo'chqor 25 bin deydi. Bu qo'z bu erkek he? Qo'zi qo'chqorlar 12 suluq atıptır. Bağasın. Yaxşı. Assalomu alaykum. Qanday sarava? Bu qo'ylar qanchadan ekan ya? 15'te. 15 tane qo'sh. Bu qozlar ekan ya? Tele qo'y. Büt qozlar ekan ya. Qo'zi qo'chqorlar baba bari. Urgaçlar. Urgaçlari Tukumluklar. qanchadan berasizlar? 14'ten beri. 14 dan bolsa berib olasizlar ha. Tuqumliqa yaxshi charba qozlar ekan. Qo'ylar qanchadan ekan hozir? Assalomu alaykum. Qo'ylarmi bor bular? Ballar qanchadan bo'ladi? 16'dan 25'e çeyin. 16'dan 25'e çeyin ha. Baylangan. Baylanan semiz. Qo'ylar ekan tuğanlar. Assalomu alaykum. Qozlar qanchadan deyapsiz? 14 общий ha. Erkek urgachi. Qo'chqor bor. Bar qo'chqorlar, qo'zi qo'chqorlar tuğanlar bunaki. Berib açsa achidan beriladi Dumbada. 11 jarımdan bergen 12 bergen. Yaxshi 11 jarımdan bergen deydi. Aa qo'ylar qanchadan ya? İlikler mi? Bağlarıç 18'den bari. İlikler tuğanlar 18'den sırottur bardı bunu. Düğmele bağda. Ya qancha ekan bu tekin? İyi. İyi. 4,5. Ya. 4,5. YouTube ko'rayapman. Umuman moshni yoryapman. Bu YouTube'ga chiqyapti. Ava. Qancha ekan ava? 16. 16 ming. Bari 16'dan mı? Baka men Bari nechta 16'dan dedi. Sen qaysi seçkin? Жақсы тегу. Az barayın he, bu ayak tarafta koyun. Buna ki tuğanlar. Şunday kanalımıza katlı olup tuğanlar жақсы söz kommentariga jaza ketіңіздер. Barzlarga çok rahmat. Bizге менен болгонуңуздарга видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө. Ассаламу алейкум.